ಮಂಗಳೂರಿನ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕಣ್ಣಿನ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಸರಿಸುಮಾರು 11.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೀಡಲಾದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ ಉಪಕರಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಇಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ್ ಎಂಎಸ್ ಅವರು, ಇಂದು ನಾವು ಕತ್ತಲಿನಿಂದ ಬೆಳಕಿನತ್ತ ಸಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗೊಂಡಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೂಲಕ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ಮಿತ ದರದಲ್ಲೂ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಶುಭ ನುಡಿದರು. Pleasantly surprised to see about 2-3 doctors coming from Wenlock Hospital. I think Madam Anita had come at that time. I didn't wanted actually to trouble the doctors. That was the reason why I said, you just send the request. Let me look into that. But you were so kind enough to spare your good time, came to my cabin and handed over that particular request. I think on the same day, very next day, we had given the sanction also. And frequently I was inquiring with my PRO, Mr. Srinivas, what had happened, whether this was not yet delivered. Because I know each and every day, if it comes one day in advance, you can do a lot of surgery. When I was just entering into this hospital, I inquired with Dr. Rajesh Naik. He said that every day, that means I think you are conducting it once in a week, twice a week. And every day, minimum 15 surgeries are happening as of now. That's a great achievement. I am very pleased that this machine is very effectively used, number one. Number two, it is in the good hands of you. So that is the real purpose, and I am really satisfied and very happy. And as rightly pointed out earlier, this hospital and Karnataka Bank is very closely not only associated but also knitted. So whenever you come with any request, I know pretty well that you don't come for any of your personal requests. This is for the society, and I am also in that particular same job, serving the society. So it's a good combination, and it should be a winning combination for the rest of the people of the society. That's a very interesting and very important thing for us. ವೆನ್ಲಾಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸದಾಶಿವ ಶಾನ್ಭೋಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಸೇವೆಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. Hospital since many years, that is while starting the dialysis unit, and even during COVID times they have donated thousands of PPE kits, and now a prestigious Zeiss ophthalmic microscope costing more than 10 lakhs has been donated. I sincerely thank MD and the CEO of the Karnataka Bank, Sri Mahavalisha Rao, and all the functionaries for helping the Wenlock Hospital in serving the poor and the needy. And on this occasion, I also thank Dean KMC, Dr. Krishnan, and all the faculties for helping District Wenlock Hospital in serving the poor. ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡೀನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್, ಕೆಎಂಸಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಪ್ಥಮಾಲಜಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಜಯ್ ಕಾಮತ್, ಐಎಂಎ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸದಾನಂದ ಪೂಜಾರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ಅನಿತಾ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೌಮ್ಯ,
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.